And now, And ladies and gentlemen, kung nangarod na, nagtaod abo ti 4 Decado Production Villa Carmen Ramon Isabela. Kaya't mi nga iparangka na kayo, ti kapuanan dagiti kakalaing nga kumakansyon ti Isabela nga nagtaod kadagiti na dumaduma nga ili dito iya probinsya tayo. From Ramon Isabela, from Rojas, Benito Soliben, Kawayan, Santiago, Cabatuan, San Guillermo, Kawayan, Ilagan, kan, daduma pa'y apo, Quirino Isabela pa'y gayam. Quirino Isabela. Ayan. Kaya na dumadung pa apo nga ili, iti probinsya ng Isabela. Dakat collaborative effort to come up with an album. The first of a kind kaaruban. The album is entitled Ayog Isabeleño, performed by the Isabela United Artists. Apikas lang may sa mga nagsasaod dito, iti kalaki. I can connect ko guro di Facebook Live. Po, Diyos ko. Ulitin ta, the first of its kind, the album entitled Ayog Isabeleño, performed by Isabela United Artists. Okay, 12 apo nga sonata tinilaon na deta nga kantami. Ket 8 sonata ti insurat ti pagayam yo June Seriales agraman iti duang Ilocano versions me. Duang sonata matapos ti pinartuat ni kabsat Arthur Velasco iti Rojas Isabela. Kan duwa pay apo nga sonato nga medley, sonata nga medley nga inariglo mo ti pagayam yo. Nga nakabuklan ti sanga bulog duwa nga agkakapinta sa sonata iti biyak ken ayat ni Ilocano. Once again apo, iti album get entitled Ayog Isabeleño. It's out in the market now and we are officially launching. So, kaaruba, kiin. Birukin nyo lang po ti Ayog Isabeleño ni the iTunes, Spotify, Amazon, Deezer, apo, kadagita apo. Ket, itatangor nga kanito kaaruba? Jaywen Fidelis is watching. Ayan, pakibagam kanya da nga handa i-connect internet. Ay, sabagay, handa nga na. Madama pa lang siguro biyahe nating ubing. One. Ni Jaywen. Madama pa lang. Awan, madi ka nung makaumay. So, iso, Ngarod karuba? Kaya aming ay pangagkata kayon, iti umuna nga sonata, iti Isabela United Artists. Dumngag kayo kaaruba. Dungdungwen kanto unay-unay, indayunan kanto iti sinamay, tultuluden kanto na lumamay pagamuanen, inkanto may hibay, anay pusok, anay saan na ut-ut-launay, iten kaniya kapang narabay, kakasiyag ang maidasay, apaman nga inkanto makaturog, yarpaw kundo tarupang daytoy kaniyog, tapno kagaten tila muket maimas nintog maturog, anay pusok, anay nasaan na ut-ut-launay, iten kaniya kapang narabay, kakasiyag ang Okay, ngarod apo kaaruba, dagita ngarod apo ti medley of songs. First apo nga kat di album iti Isabela United Artists. Kat atidug pa'y apo detan ipatukar mi. Iso nga medyo isdag balinan apo nga background music mi. Kat itatanga ka nito. Kat kuman nga yaban iti may sa apo nga artist ti album me. Apo kasano pa nang ibaga diya. May isa nga nagbalin apong artista iti album me. We have kabsat Aprilyn Velasco. Ayan, iti may isa kadag iti Kim Mansion apo dito album me. So, agor kata iya ba? Kumarin. Kan isa po ti original ti Seven Seas. Seven Seas and of course Seafood Ilocano version. One. Iti kapangir.
Okay, good morning, Kumari April Lynn. Good morning, Met Pare. And of course, Ay, madimi kahit nga ti agwa eh. paano malipas di oras? Morning pa lang. Keta, nagapan nyo nga ili, kumare. Nagapo kami apo ti Rojas. Ngem, siyempre nagapo ti kawayan tatay bigbigat. Nagbiyahe at nagparohas. Dinagas mo pa yun, kumpare. Kasta unay, ti tudo na. Agtututo di jay. Rojas, wen. Kunam tatay kadabagyot ti awamat. Buwan ata, Diyos ko. Kasla madi yung manlaki di agiti daddo mga members to. Kasla di naman kahit ti umayan. Nagaduman ti pampambardan. Talagang tudo tatay pare. At dapat ti madi nagdigos tatay. Sino di jayan? Ni Miles. Anyway, kaaro bakit ko apong ipakaamo kada kayo nga naiyat na kitatayan iti album katata datayon iti panakai binser na tinilabag na datang album. And of course, kahit kung mga damagan ken ka Kumari April Lynn, kasano nga nang rugiman ti isuwa. Ayan. Nang rugi ti isuwa. Wan, kasano nga nang rugi si kaman ti pasit nga mga istorya. Iti pagamok dayta, gapo nga rod king kapare, gapo ti FDD apo, iso ti nagrugyanan iti dayta nga grupo, nga iso ni Pare Felix iti nang ni Pare John. Felix pa iti inusan na nga nagan mo. Mati, lakay ka unay no day kat nga kunam. Iso na apo iti nang bukel daytoy nga grupo mi tapno iti kastakit mai parangarang kada kayo wenno maipakita mi kada kayo iti agkay kaysa nga musikero agkay kaysa nga musician iti Isabela apo. Kata sapay ko mata dagiti album mi nga maipakita mi kada kayo ket ain kay ko maapo suportaran. Dayjay apo tingkam daw dawatin kada kayo. Wan nga rod kumare dawate man ipangig mo datay cut iti album mo oray no may sala nga chorus duwa nga verse ken ending na. Mabalin latta. Pang-interview dita. Natagari unay napigsa unay no data. Hindi pum pala data balong. Malakas yan. Okay nga rod iparang ko kada kayo apo ni Kumari April Lynn, kansyonan na apo live dito lang apo 97.7 Sweet Radio iti may isang cut iti album me. Tatan officially apo nga na i-rehistro kanya na dito yung sonata. Nga rod kumare. Yan para kada kayo amin ako. Dagiti dumdum eh. Apay nga ta ti lalaki nukas asawa na. Nakasamsam it panagayat ken pamateg na. Kanayon na nagragsakrik na ken rupa na. Di na pa'y kayat mayadayo ken bakit na. No naglabas manunatawin pa nagdengnada. Nilalaki kasla isuntay mauma. Aglalo no malukoy tumbi barkada na. Agsapul tong sabali babae ang pagragsakan na. Agsipot-sipot ka no wag babae ka. Ni bakit mo palpali iwen na ka. Agsipot-sipot ka manunurong warta. Ni bakit mo baka suruten na ka. Amangan no din ko amot pagtartarayam no masukun na ka. Narigatan manong baka di takupang ketudeg na. Apo sa bali mo tilawalawat ko dito version may nga mapiwa ka na. Anyway, apo mga ganyo iti live dito 97.7 iti nagkansyon iti Sipot-Sipot and is now officially registered kanya na apo. Thank you po. Labesen ngem 40. Kasaki ni Kuya Emil daytan. Iterek na agsublit kaban banwagan na. Agsapulen babae akalaslas bangan na. Sa baliya putahe iti kunkunana. No nagsasarap dan iti barkada na.
at dalata tay babae ti tungtungan da kantsawan da tay kadwada nga awan aramid na kapoy kanut lalaki nga awan ti chicks na agsipot-sipot ka nuwag babae ka ni bakit mo palpali iwen na ka agsipot-sipot ka manurumwar ka ni bakit mo baka suruten na ka amang ano din to amot pagtartarayam no masukod na ka narigatan manong baka day takupang ketkut din na sipot-sipot ka nuwag babae ka ni bakit mo palpali iwen na ka agsipot-sipot ka manurumwar ka ni bakit mo baka suruten na ka amang ano din to amot pagtartarayam no masukod na ka narigatan manong baka day takupang ketkut din na amang ano din to amot pagtartarayam no masukod na ka narigatan manong baka day takupang ketkut din na Apo na blangko ak nabuya ak launay nagpintas laki di mo tinti kolor iti sipi ni kumari ko kan apo dagiti mo dadto mga miyembros takit tatay pa lang umanar jud da dito isang wanan apo di pa nga taas mo nga naibos dagiti nga pulpul bu aya